yo kata mengan urang hebat. Nyata jodoh kok perangkah hangu. Mesti ngan Kapolda bugat ngan Kapolda. Saya merempak Kapolda. Pak Jejek ku pilih si ka espresso sanger le kan. Bek dua bayu tengah. Bek bayu Kapolda. Yang bek dua cok HP foto le, swap le. Ya Pak, swap ya. Bila perlu lihat langsung. Ya ini bersama Kapolda lagi ngopi di dapur kopi nih. Simpang Surabaya ya kan. Lagi minum sanger ya. Tulis bak Facebook we, bak Instagram we, bak Twitter we, nya menyengen tak ngan Kapolda, Kapolsek anayu. Tak jodoh Kapolsek. Kita apa jalan idang Kapolsek ya sweeping, tak buka jendela tak kena Kapolsek, tabrak mati kau ni. Lele, nyawa Kapolsek hidroke pun kau.